ndabasuje kandi mbifurize ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Nyibasuza ni Fabrice Mporana nayo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi utegerejwe i Kigali mu Rwanda aracyafite inkingi mira ku Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yasabye abantu kutagira byinshi bitega ku ruzinduko ateganya kuzagira i Kigali mu Rwanda mu bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Prevot ni umwe mu bayobozi b'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Francophonie bazitabira inama yawo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Rwanda mu Gushyingo 2025. Ni urugendo Maxime Prevot ategerejwemo i Kigali mu gihe u Rwanda rwamaze gucana umubano n'igihugu cyiwe cy'Ububiligi. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje igihugu cy'Ububiligi ko bahagaritse umubano wabyo by'umwihariko mu bijyanye na diplomasi. Inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda bitarenze amasaha 48. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba imbere mu gihugu ndetse n'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko yaranze igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'Ububiligi cyabigizemo uruhare rukomeye cyane. Rwavuze ko kandi Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rugahungabanya u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamira u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Maxime Prevot aracyafite ingingimira ku Rwanda. Benshi bari bafite icyizere ko uru ruzinduko rwa Maxime Prevot rushobora kuzasiga ibintu bisubiye ku murongo. Gusa mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Jeune Afrique yasabye abafite izo ntekerezo gusubiza amerwe misaho. Maxime Prevot yabwije ukuri by'umwihariko abantu bari bamukuteze amatwi ndetse n'umunyamakuru. Maxime Prevot by'umwihariko yababajijwe niba uruzinduko azagirira mu Rwanda rushobora kubonwa nk'icyizere cyo kongera kuzahura umubano. Gusubiza avuga yuko hakiri kare kuba twavuga ibyo kuzahura umubano. Ati ndashaka kwibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Yakomeje agaragaza yuko kandi agikomeye ku mwanzuro igihugu kibe cyafashe wo kuzasabira ibihano u Rwanda, arushinja uruhare by'umwihariko mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ni umwanzuro wafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyo gutora dusabira abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 cyafashwe n'ibihugu 27 by'i Burayi, kandi wari ukuri kandi by'umwihariko ushyigikiwe n'Ububiligi. Natwe na n'ubu ngubu turacyakomeye ku cyemezo cyacu, turacyabishyigikiye. Maxime Prevot yavuze ko kandi kuzahura umubano w'ibihugu byombi by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi n'igihugu cy'u Rwanda bishobora kuzafata igihe kirekire kandi abantu bakwiriye kubyumva. Ati kuri njyewe ni ingenzi mbere na mbere kuba inzira zishobora gutuma umubano uzahuka zongera guhagurukwa cyangwa se guhangwa, byagenda gakeya cyangwa se bikanyura mu zindi nzira. Ibi nibyo byagaragajwe by'umwihariko na Maxime Prevot ngo gukora mu mezi ashize, by'umwihariko mu nama na mugenzi wiwe mu nama iheruka gukora by'umwihariko na perezida w'u Rwanda i Doha, by'umwihariko na minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga i Doha Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, hashimwe ubuhuza bwa Qatar. Umubano by'umwihariko umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzahurwa bigizwemo uruhare ndetse n'igihugu cya Qatar. Umunyamakuru yabajije Maxime Prevot niba azakoresha uruzinduko rwewe i Kigali mu kuganira ku bihugu byombi uko byasubiza umubano uko wahoze. Maxime Prevot ati kugeza ubu ntabwo ntekereza ko u Rwanda rwagaragaje inyota yo kongera kubaka umubano ushingiye kuri diplomasi watuganisha ku gushyiraho ambasaderi mu gihe gitoya, ariko ndashaka kwibutsa ko nabyutse mu gitondo kimwe ngo mitemo inzira u Rwanda rwanyuramo. Mfitiye icyubahiro gikomeye amateka igihugu cyanyuzemo n'inzira yayo yo kongera kwiyubaka no gutera imbere. Uruhande Ububiligi buriho by'umwihariko ari narwo rwakomeje gushimangira rushyigikiye kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaha ubusugire butavogerwa bw'ibihugu. Iyo mpamvu twagaragaje aho duhagaze mu bijyanye n'ibyo tubona mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe mu kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Igihe muri Gashyantare 2025 yasobanuye ko mu nzego z'Ububiligi bwashyizeho igitutu kugira ngo zifatire u Rwanda ibihano, harimo Banki y'Isi n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ati ni ibigo byinshi, Banki y'Isi, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, heshi na heshi ni ahantu Ububiligi butagiye kugira ngo badufatire ibihano ndetse bakanatanga amafaranga kugira ngo babashe kuba bazitira u Rwanda. Mbere yo gufata icyemezo cyo gucana umubano n'Ububiligi, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko by'umwihariko bwahereye kera
bahungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse babangamira u Rwanda kugeza naho bwanze ambasaderi warwo Vincent Karega bashingiye kuba atarwaye neza mu bibazo bya Kongo. Ati baduhereye kera na mbere y'iyi ntambara cyangwa se igitangira, ndetse tukabyima amatwi tukabyirengagiza tukareba hirya. Baratuzengereje banga ambasaderi wacu twabohereje by'umwihariko ngo nibamushaka kubera ko atafashe uruhande kugira ngo abogamire Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose igihugu cy'Ububiligi cyagiye kibikora, ndetse igihugu cy'Ububiligi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kucyitsaho agaragaza yuko cyakomeje kugenda cyica abanyarwanda mu gihe cy'abami ndetse n'igihe cya mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Perezida w'u Rwanda yagaragaje ko igihugu cy'Ububiligi gifite uruhare mu mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Bagaragaza ko kandi bishe abami babiri bose b'u Rwanda ari igihugu cy'Ububiligi kibigizemo uruhare. U Rwanda rero rwiyamye agasomborotso k'igihugu cy'Ububiligi kavanze n'agasuzuguro, cyane cyane yuko bafashe uruhande muri Kongo bagakomeza gushinja ibinyoma igihugu cy'u Rwanda. Nshuti bakunzi bacu, abana bahangayikiye by'umwihariko isambu ya se wagiye i Burundi yibasigiye Nyaruguru. Abana batatu bavukana bo mu mudugudu wa Mubuga akagari kuwa Musebeya mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru bavuga yuko bahangayikishijwe n'isambu se by'umwihariko ubabyara wagiye i Burundi yabasigiye. Bakaba batekereza yuko bazayibakuramo. Ni abana batatu, umukuru muri bo afite imyaka 18 naho umuto akaba afite imyaka 13 y'amavuko. Yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko nyina ubabyara yapfuye, se we akajya i Burundi. Bavuga yuko bafite impungenge zo kuzasembera nk'abadafite gakondo kuko ubutaka bwa se baburiye ku mukuru w'umuryango bubaruye ku mukuru w'umuryango witwa Munyashongore Venuste. Uyu Munyashongore kugeza ubu ngubu yanze ko abo bana bagira ibyangombwa by'isambu kuko ari we ibaruyo kugeza magingo aya ngaya. Bimenyimana Alexis urera aba bana avuga yuko afite impungenge kuko ise ubabyara mu gihe yapfa cyangwa se ntagaruke mu Rwanda byazatuma aba bana bibagiraho ingaruka ntibabone uburenganzira ku mutungo wa se. Umuseke ntiwabashije kubona Venuse Munyashongore uvugwaho kuba ari we isambu ibaruyeho gagire icyo atangaza ku bimuvugwaho. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruheru Jean Bosco Kayiranga avuga yuko iki kibazo yacyumvishe ndetse avuga yuko iki kibazo yacyumvise amushuka ariko bitarenze umunsi umwe by'umwihariko aba yamenye iby'icyo kibazo kigakemuka. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dogiteri Munyeshyaka Emmanuel yavuze yuko iki kibazo atarakizi ariko ubwo yakimenye agiye kugikemura. Birumvikana yuko aba bana bari kugaragaza impungenge zabo. Bararikira amakuru ya mukanya. General Fabrice Murana nawe ndabashimira.